Okay, got live again now. Kyle, civil pine met na kay waki belching eh. Shui kaksakin got kebello. Pine comb, show loman, and comarswayan. Kat si beta ka catching call ke olu tu singe. Kat ingen a shette. Now live telecast Art San Antonio, Texas. Aula Tamil Shirley, Share Art California. Tikin Trescal, Etikisit, and Share Financiero. Kada matawag program large in one apel na kayo wa. Kada our introduction mataka proile na kat fashion med ke program. Na manas fingom ko share like ye telecast large ke belchinga. Well, wena ma kadakalam ye pianga civil pine comb show loman but met na kayo large. Mataka we got peke telecast si inge. Kada sam kun every si saptan gor. Si belu Corinthian sappa singa lu fosiana ke singa. Tameti get fat na meda kat tagani proy kat fat kana ke melu tutlas nam singa. Evin gosli dana siape ngana ke oli tu singa. Tanga awla tamlil tikin trescal tamlil shirley tikini sena tamlil frang in pine met na kewa ke belchinga. Kat sum na ke proy lash ke belchinga. Amna suwebe proy. Kat the proy section guard in searching ikatla na ke melut chinga. We manago my akfashia ke catching ko lowers up in mataka run. Kat ngan madal. Aragat proy ke belchinga. Kat proy. O God fletten a lush. Got true malala coxakin gom. Eto a lalfungina wine got chayo. Kom got multi fun. Sham. A royal manaka wine kashaw a fell it then. Shannon a harsh in Pelnagawa. Wang in Matawak. A wine shaft layom. Coming for night. Come Colena. Come Marshin Nagawa. Come got ngonchi. Kadalja shu kaksaking belchimon chidre kessla. Na sheesh mit kosai in the gobbe long gas mo long ke catching goal ko program. My hak fashia kikin belling in one apel na kayo wakat kavish yung malalap. Tangon ngomin wikat kay siya.
Akay kat kai si kes na in sias nga na chen nan kas ke belchinge. Sin na sis mapay yung magayin. Swas long. Pweng mo long. Lalal fungi may lango ayok tigi na kayo wakas mo long. Tagadin long pulong ke belchinge ayok tigi na kayo wakadinakos na kayo. Kat flat nila kumitaw todo yes. Tageshipen. Bako den yok long. Mateng long. Lang si kawal long na sis. Kumay si mana kayo ke when na doom Jesus Christ. Lang si kawal long. Arsian na kayo. Kadala foto to le. Kadina na kuminpel na kayo. Mana kayo mayak fasya ke belchinge na nangarso o kat flat na. Lailangon lom. Kat ngon madal. In lidigat dirakigat ke belchinge. Kat lalal fing mo evinde le wang kanmen or malash. Ragat shui kat saking gom malalap. Kafe. Shum o kat flat na. Ta mana ka wak fasya ke belchinge ke kasing kol. Finaneng yengo. In fact, aklaman lang si kawul lom. Bako din yok lom na sin fella sin na kayo. Wang kat siya yung. Kat pro ale kaksakin be met lash. Kamet magumaki en kol be. Kaumikestla sangkalam na silos. In ak fresh program of fashion yet kos na masinga. Kat pro galos we shall lalos. Kat pro be ke shall lash. Na kayo wafinan ko siya. Met lash ko siya mam tasyayan ben ko siya. Kat proy be ke leaders lash, ke government lash, ke church lash, ke show la lap lash be. O kat flatana, ngon lom in wikat, ke belching. O siya lang si kaw lom in uskat kay siya. Tagadin tu na ko. Waya na ke efesi saptahon kos. Siya 2 Corinthians nga lu ay akalimya. Langon lom baga din ina. In bel na kayo wag mo lash. Kat proy kaksakin kum ke mana kayo. Alal fungila kumaki e bel. Kunakes makinyagat kay siya. La bella somma. At managa wa magat magun. Kadin tu ko ke when na tung Jesus Christ. Dahil pa yung ganik pa yung sukufan na. Ganikin mo na siya fellowship. Kat true malap kak sa kingom. Kinin Jesus sa matang las kat pro. Amen. Amen. Ulo malap inuan na worship yung anam na fingom wikat. Pain kom siya ulo man kepel singa. Nam na fingom kain like pa share yung kepel singom oro. May lutut las na masinga yung kate. Inoy na ma akwa ki fashion yelu nam singa ke church las kusay. Ingin na kate som na ke may lutut las na ke shenri. Kat siyete, kat finsak las, kat insuk ye met las, sang kyasa las. Ingoin kyasa pe ma menanak sina ke shenri yung. So ke Sunday school ay telo ret makun efisi sapton kos fosingam na ke singalal kos. Na baka de ret makun na ke background las ta finsak las katin tangalya pen inadu ni tawi las. Pa malutu singa ta ke luo koren singa luo fosina ke singa. Na rai ipalap luo ko may passage luo pa ret makun yak olu tu singa. Insang pingkat ke wulan on God ingoin Asina sesma katiti koto na phone je fashion take ke okos koto singe kaulia ki misenge na from balan no lit kos katlon on kos singe na fin America tan ko sai singe no lit kos pangalin shafta ke koto singe vingat sumna ke sifela lap ke koto na phone je pa sulela wulan on God silela wulan on God katay sam la katil pangon siya wala le preme mit tago kel high shake up katlila
el taga be bangon Moses kitchen na uni chafla je bange el bangon kum kashi kad esam unit ka unit actually singa mai sang kalie ko to she mitlar ke kashin kol ke yenge fingat loing na ke chifela lap singa da god mark lim lan god god mark lim lan god god na shile yak na tari ke me sin ka de mitgina ke fellow rikla el na long si kat na el na shile kat la ka shi tari when in accident lan ka shi kat no fon na rikta ke man god na ga som na ke me lu tu chim ching si fe sing pa ka de le shi me long na ke karing yes God el she me long na ke karing yes pa si fela la plato na ito ko ke every sapta on ko for singaw na ke singalal ko background las na ke pange eving go mars ko sai go mars Honolulu ko our Seattle area church slash fine ko sai maro Sunday school lalo so e pange me read na ke Sunday school tu ko mi sing si fe sing si pe kalmani ka te le si me lango na ke karing yes ka te le si me lango na ke karing yes every sapta on gosh for singaw na ke singalal ko kadam ta greedy nam na sige pormo inaksa fie sim logo lela call up lan lame in akye ko was ma fan na euro osin no ko men na kay wa makatel esot na siwos to osin ka in two line katarshik lan tevo mayen tie un me chiba kat me unio on fok yen ingo a met lame a met wall and on kuluk malemi meto a call on way lost shing inge ko sin no kumeng me loya makatil esyo na kelen kuluka ko sa ko in line met lokalo lowos e ke shafti a ko sa tu na ko a tiaf le ke mainge ko sin tu ya ka akula lo seni full was in ka ke paye en no kumeng was to in me loya na ke ini wobos e kena lowos in faculty peng wo ke misla in bafalok lowos pel na ke wako in usla fungi wena me long lowos ko in coin sang konela push for na ke wasin elcha kuluklana e ko in age lang usin ka to in oina si elmet e kaslan god in oina katla shangan matal shot na shuos oro maingin na kay wake proe e siya kasha sin god in katay na makusara ko in proe fam na ke kolyak lan ngon ke sipe singe ko in arwin tapan at tiafale proe pel na kay wa ke metlan god na kay wa pang me richilas na ke me lutu chimetan me lutu chinge pang akademia ka pang si fela lap na ke wik na fon siya katil e siya me lango na ke karangin yes nakade kapashi ya masinge na ke luo koren singa luo fosya na ke singa nga riti fos foto to lunga na katsum na ke akate ye na mana sweet god poroi ke mange takadin alle kalam na pa ke la may unje pagadash ke spiritual warfare che pagadash ke wana ka treaty ke FG saptown ko fanataria principality, spiritual evil forces of this world bucket line, the blood and flesh, or spiritual evil. Me ma arsh fin fella singe pa cut line machine
Kada riti korin singa lu fosiana ke singa u. Ko yurun lem pasifenam singa. Ko yurun lem. El fact na si paena makumenena pa kalang lo. Ta ko lo ko arulena yo ke pel kum manas. Ke mainge ngarulena nganin konkun ke manas lo. Ta ko lan Christ on in nga. Ngai ngan kun me manas. Kasi nakulu maupe may kalye e may kayo kesuben Christ. Tinge ta king amanas pa inge pel ngako. Namnas metigat fashnamet na ke pelin akate ye ka treaty dari passage luonge ka de fin shrap mo ko or malan ngon matalin point got pe wana project sam kun ka project pia ya ta ngaki ba project metigat fashnamet na ngaki si ba ispelching point met ta wa we show one matagana get teleclass slasher awlan tamlil shirley tikin trescal tikin isen tamlil friend met nash na kay wa naklin ko was ke belching kada proila na gatruan na ke FG Saptown gos na gatsum na ke korin luo sapta singal luo ke fos na foto luo ngin akre ga kay wa ke kas mo ka passage luo nge life in gat lieta na may un si pagatash ne pole lakkalem tao sin ye somla may un sin na fashion ni sin pole lakkalem mo ngon man gat fin de we got pakat manas pakat kuf ar belching a chipa broy kafe taman na kay wa magat akfashi ke belching a intagarun ngon kat mo kain ka chipa broy kat flat na in years ikes like belching e shung ye gas mo lom matago ke FSC shibe korin in karingen got tagadin porong wa luti cashing e yokliki na gewa kadin obedience na ke kadin akostin na ke kadin mulgun o kat flatena when armor of God magat fana riti pianga in karingen got pangish belong umin moligat le kai shie e shie in kenikin karingen got kai shie na so gat flatena shampram na shesh lidigat gas mo kat proje mange kaksigan gong gen in Jesus sebetlang was amen well svitba having got li FSC sapton gosh compare luo korin singal luo yana ke singal dana ko yurun God mai sang karingin gat kewa ba malutut ma takana shish mising pole deta ele ta na sipena fakya ke challenge sapta to lu vasingal me go sakal me mo futen matan singe wi talik na tumane aka shu na lim sing aka shu singe som na ni ke chi sel follow Mwen un singe ke ngon fok ngon matan la ena aka shu ina som matawet na ke karton ni viden ta kana msinge na e fatut men asano ta kalan lemo shey ta kalan lemo wan me ta kalan lemo na hakula la koma bagadin for laulia ke makulu clash na pange ye na masmai karingen gata kat mata ye pon God e vingat li machimus FCC pe koren ngeda na Paul me chuse la lete ya gelut e la leta masapal Moses ta el karat winni chief persecutor chelal lan church pa Paul el kalye
kain sila koma mitlalal fung get Jesus Christ la de misha molya ke makuluklar gospel ya pan e gar shuni got long samram sko mai kat na Damascus len jiba wini Jesus el siang na sel siak la von kalye shafla ya gat riti ge Ephesus chapter lu mo kon na ge Tuesday jiba Wednesday akalim tana katil na silal na Paul na ke akwa ko lang na akum ben alang si samram school at Paul ngalail met na lokalok silan metlalal fungi lok wan akum belche ta kesben lang pakon yoklan God el sapang Jesus Christ el molala metige kat na Damascus len si bekali ka kalye metlalal fungi na shaflen managewa el pa us mystery shema akum samram kunke kuno kon ge which el pa us gospel singing nasin machentile fakya ke ritual ngai wang in itayan masing mit el pai made god el reveal masing na siya pa body of Christ sing pa metlalal fungi munun Christ pa metlalal fungi sing na I think at liye sister na el na sam kun ar force akos ma sie force akos ma alle ki na ke mai un chil sam kun na shaflen sapta ko puk singa pa sapton ko sila kalimye so therefore put on the armor of God man mai un chi pagatash ken katli or malanka kel ball dana wangkalang pakoteng long sikaw lanka na shell ball taka pa na sikom mo siya ngila helmet na kuluk siya hel kalye ako lanka a pakoteng mateng long sikaw lang or ball if you got this like a ball nga tana el mo el pasiki me okay je pen mateng long sikaw lanka na shell el chilella Leonard Makunkunokon ko faka point mo sing nasin machain machus pa Gentiles. Church ka chamram kun get Tuesday kalamimo church a combination of Jews and Gentiles who become believers of Jesus Christ. Para la body of Christ. Na body of Christ singa pa el alle center stage na get saptaon ko singa. Potekian church. Protection jinga pat si fesi lashnya. Kade le se me lango na ke karangan yes. Fingot line the na church pa main focal na ke mayun jinga. Katliye may reach na ke mande fekya ke gasya. Tamil chile lakate yatana. Long silalo sa wangin le. Al somni ki long siya. Kat misenge. Ale di na po ke fast photos la kini na mtak fry som na pomping na flok de Victoria, Sunan San Antonio. Ali na po ke fast la kini na tana omne apostasy gat mtawek som niki mapayan kata ingin ate fa mga matpose mo. Amat cuma kudu ke meta da kismen lang kalang pakatan yok lan ga el musingan we share mata ke malan kat musenge. Tangali ang akulen musenge la. Church, body of Christ, el kakashik na lemunya ka diffuse ya tena protect ya pa taka malutut siya nga armor of God. Wala la kalimimel ingena inaksivisium logo leila kola laplan lem inakye ko was masifan na la yorol. Ko was no kuman mamayun
Kosin na kumang mamayon na kayo makadil esud na siwos ta kosin kain tu line katarchik lan tevo. Mayen ti unmet sipakat mayon niyo ang ngon fok yeneng niyo met lame met wal ngon kulu malay mi meto. Kalan way lost shinge. Ti meta bakat line. Kadali eben na. La scena nel ganner makin meto na ke faz lajven. As his instrument to serve his purpose. Ta met ma patatya na ke akwa kange papi na Paul. Mne Paul Lord makinya. In line with Christian. Akatil frokalalla. El pasmos na kayen puk pakat treaty missing. Ashmet ka alle liye missing ma. Oy met na kullu kame ma. Tashatta. Kadina kadin delos mo. Para chisha del daga na fela in molilla. Sunya masing yesing al somla. Meta na phone na lamayak ke. Laman God. Why na Genesis akalimya? Genesis luo fosit ko akalimya mo. God had created man from the dust of the ground. Through the nostril, he breathed the breath of life. Met na kaywa lamayak leke. Lem lan God. Pasi fe si me unit chafla singe. Unit singe pa chafla yen koto singe. Met na kaywa marsh fellow. Katil na lamala. Arsh purpose lang met na kaywa. When met ka in fact mo. When spell na fella singe. Mo. The accidentia. Met na kaywa may issues yang nagefella singe. It's not by accident. It's by purpose of God. Nasileyak lang akat mitligi rikla fella. Pange la maasi mo katash kenge. El nasilekat lang namit. Ta shotta. Kadena kadin so mitligi ba na kadita manakawa ma kadena viden. Manakawa wave kadena viden. Shetan il tagana we. Lucifer in the form of serpent. Mayroon siya naman tawag na impel siya full of men. Nemo siya niya. Mayroon siya nga continue until Jesus will show up. La show up niya, la follow ko. Kat nigin, tal promise, la follow ko. Is metlal. Kaya kat matatapangan na, papuli la kalim nga. Kat puteki. Isong ang armor of God, pang armor of God siya nga. Mapayalan God. Mapayalan God.